asu neso lapen asama longri song thongke batum pini karlitang sumila ronghang pia hem nang kahumri karlitang sumila ronghang pia phan samilang swa hithia long kachiki mo milur kaipon si armu kachi jenga sai kedeng pon apar de horiari soi janga tum chingrum si mithang rong ro patowar kachipang thir ronga gora hawara long ra chingrum pet pen karlitang sumila ronghang pia phan kachiki mo pon karlitang sumila ronghang pia phan chomrong me chomrong so kapirap dunjia phan muthunga jia hithia long kachiki mo milur ke kaipon Duar amla constituency MCC Maipu Bijoy Terona hinpen adai ke dowek Prakash Bordhakur la pena supo phan kangsai pamijia phan sarkar phan kachuningri rong thilu la pen rong klimpla mara tatum karlitang sumila ronghang pia pran ke damjia phothak ningdu kachepaklang AJYCP karbyang longa roatum karlitang sumila ronghang pia hem kahumri dam koila mati la pen lukhiram rong phara rong adak towar salam paprap nangpo hongkramari soi janga tum rohalam kya pothak ahok pet la pen soda kangsai ka pedojia phan ke hangpon Anti Corruption Youth Power of Assam Nilibaro pen karlitang sumila ronghang pia phan apran karmuda tumaphan kokthat pidet nangjipu ke hangpon Organization conclave song pen karlitang sumila ronghang pia hem humri damsi sang bosta hini la pen tangka suring koira phok kerap kapajerdam karlitang sumila ronghang pia phan langhin adorso poisa ingtia rongalongta kachiki mo milur kaipon Kardom pini prime time thanbang phineli malinti mungpi nonarjei thaber tang ton pen Pini Jangmipo niphai korener kebarni asu neso la pen asama longri akapre kheiso song thong ke batum west karbyang long boithalangso karlitang sumila ronghang pia hem na kahumri labangso na kahumri hot all Assam Student Union BD Sarpo Dr. Samujal Kumar Bhattacharya hinpen ahok akang sai ke long ponjia phan sarkar phan hangpon la pen kopai ke lang no karlitang sumila ronghang pi apia po mate amumaratum ke dojia phan semen hem ki kim kerang ponjia phan chichak te kang la pen adun thu Assam sarkar la pen karbyang long autonomous council phan Nagaon la pen Morigaon long karbi lo ke charli osomar phan ke boha ponjia phan hostel ke kim kerang ponjia phan chuningri pedopon Staff reporter Debram Kathar 365 News India আৰু মূল বিষয়টো হল যে এই যে কন ল'ৰা ছোৱালী যে পঢ়িবলৈ গৈছে পঢ়ি ইয়াত শিক্ষানুষ্ঠানৰ অভাৱ গতিকে প্ৰথম কথা যিসকল কন ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ গৈছে যিসকল পৰিয়ালে ভালকে ৰাখিছে লালন পালন কৰিছে থাকক তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰক কিন্তু এই যিটো অন্যায় অবিচাৰ যিটো সেইটো কেতিয়াও কিন্তু মানি ল'ব পৰা নাযাব আৰু মানি লোৱা নহ'ব আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ উপায়বোৰ কি উপায়বোৰৰ ভিতৰত প্ৰথম কথা অসম চৰকাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলে ইয়াত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হৈ গৈছে খুলিব লাগে শিক্ষক নাই এজনীয়া শিক্ষকে চলাইছে আৰু শিক্ষক দিয়ক মুঠতে এই অঞ্চলৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত প্ৰয়োজনীয় শিক্ষক দিয়ক আন্তঃগাঁথনি ঠিক কৰক আৰু যাতে প্ৰাক প্ৰাথমিককে ধৰি ছেকেণ্ডেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সকলো স্তৰৰ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব পাৰে মহাবিদ্যালয়ও লাগিব ইয়াত কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এই অঞ্চলৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে ইয়াতে পঢ়িব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থাটো অসম চৰকাৰৰ জিলা পৰিষদে ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলে ল'ব লাগিব আৰু পিতৃ মাতৃয়ে কৈছে যে সুনীলা ৰংঘাপিৰ নামত এই অঞ্চলত এখন ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল হ'ব লাগে আৰু এই দাবীটো আমি সকলোৱে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি পেছ কৰিম যে এখন ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল যাতে ইয়াত আৱাসিক এখন যাতে বিদ্যালয় যাতে স্থাপন হয় যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে কামটো সম্পূৰ্ণ নকৰে তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব লাগিব গতিকে আমি ইয়াত গাঁৱৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আজি কথা পাতিছো গাঁৱৰ মুৰব্বীসকলক কৈছো যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব বিচাৰে কিন্তু যাবলৈ উপায় নাই থাকিবলৈ উপায় নাই তেনেকুৱা যদি এখন তালিকা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে আমি সকলো সংগঠনে গাঁৱৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকক সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱা শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি আগবাঢ়িম কোনেও অভাৱৰ কাৰণে যাতে পঢ়া শুনা যাতে নকৰাকে নাথাকে এই কথাটো আমি এইখন গাঁৱৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আজি প্ৰস্তাৱ দিছো আৰু মুৰব্বীসকলক কথা বতৰা পাতি আগবাঢ়িম কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব আমি সকলোৱে তাত একেলগে আগবাঢ়ি যাম আনটো বিষয় হ'ল যে ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে যিটো
আধ্যাত্মিক কাম কৰা যাব সেই কাম ক্ষেত্ৰতো কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আমি সকলোৱে একেলগে পৰিয়ালটো ওচৰত ভাৰত হিচাপে থিয় দিম আৰু আপোনালোকে ঘৰটো দেখিছে ইয়াত আৰু ঘৰটোৰ যিটো অৱস্থা সেইটোৱে ইয়াৰ উন্নয়নৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি গতিকে আমি চৰকাৰ নহয় আমি গোটেই সংগঠনবোৰ চৰকাৰ নহয় কিন্তু আমি এটা কোঠালি আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মন আছে আৰু সেই মনটোকে আমি আগুৱাই লৈ যাম ইয়াত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই উদ্যোগ ল'ব আমি সকলো সংগঠনে তাত সহযোগ কৰিম ৰাইজে ইয়াত গাঁৱৰ মুৰব্বী আৰু ৰাইজে ইয়াত অভিভাৱকত্ব দিব আমি এটা কোঠা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াম যাতে পৰিয়ালটোৱে তাত সহায় হয় সেই কথাখিনিকে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু পুনৰ আমি আজি কৈ যাব আহিছোঁ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এখন গাঁৱৰ এগৰাকী শিশু জঘন্যভাৱে হত্যা কৰা হ'ল আৰু এই হত্যাকাণ্ডত সমগ্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণ মৰ্মাহত সমগ্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণে এই পৰিয়ালক সমবেদনা জনাইছে আৰু সমগ্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিছে দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব ফাষ্ট ট্ৰেকত হ'ব লাগিব আৰু আইনৰ সুৰুঙাৰে দোষী বাচি যাব নোৱাৰিব Jangmipo niphai kora troxiar ni duar amla constituency mondol congress committee maipu bijoy teron lapen ari sanghu atum karlitang sumila rong hangpia hem anpale dampen non kewangji kupia war saisi chuklem ponang ji lapen kupi koson klem pon si osomar ka chelana pon unjia phuthak bidisore ki pida mahut prokas bor thakur lapen asopo aphan pinrem ponsi sarkar aphan kangsai pon pamiji aphan jongpon lapen monon phi lapusona sai madua hem madua long rita ka pedode de japhan solang dwara ta phanta chuningri pedupon Staff reporter Debram Kathar, 365 News, India. Kedamtang niphai ko rahini Jangmipo chiklo rohalong kedo Prokas Borthakur lapen Nayanmuni Borthakur atum inut ningkan krehini anim sopi karlitang sumila rong hang piaphan cholang remdet pen mekai chokpen apran armud data puthak wuthungaji riswe jangmate yudatum chingrum petsi niphai ko ra troxiar ni kangsam por phai phora chiti mapor karlitang sumila rong hang piaphan chomrong me chomrong solong kapirap dunjia milur kai pon pen mini disia por chikimu pon lapen wuthungaji a hithiang kang an armuchi jeng ponsi karlitang sumila rong hang piaphan apran karmud ason thotsi Prokas Borthakur lapen Nayanmuni Borthakur atumaphan kokthat pinangji pu ase ke thepen hang ponsi ka chisong asai deng pon langhin pen indrajit rongphar 365 News India Rongagora ahawar along KSA KSYF atumpatir pipon sikalitang sumila ronghang pia panchiki mo asai dengpon Jangmipo niphai ingkora troxy ani Rongagora ahawar along KSA lapen KSYF atumchipatir pipon si karlitang sumila ronghang pi apran ke damjui aputhak ningduk chipidun si ningduk amelur kaipot lapen adai kidovek atum aphan sodakang sai pedovek nangji pusi hang taram pon pusi pherangke dilip tok bi pen birta nang pale Rongmong wepen dilip tok bi 365 News India আজি সেলিব্রিটি কোনোবা এজন যদি আত্মহত্যা কৰে দৌৰ মাৰি যায় কিন্তু আজি এনেদৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ আজি এনেদৰে ঘটনা ঘটাটো উচ্চস্তৰীয় নিউজ চেনেলে সেই স্থানত গৈ পেলাই নিউজ পৰিবেশন কৰা আমি দেখি পোৱা নাই Manjala pendila yadak rong thilula pen rong plimplam aradatum ningki pungpen thorpaksi karlitang sumila rong hangpi apran ke dam nang aphuthak ahok akang sai longwek nang ji pusi ningdu aradatum ningje ponrinti lapen adai ke dovek abang phuphan ahok pet akang sai long litik ke chisong pon bom ji pusi rong thilula pen rong plimplam aradatum ningje ponrinti Manja pen Rajasanse 365 News India Nilip constituency ke parlo Koilamati BBDC road lapen Lukhiram rong phara rong kacheleng atowar kaselam papra ponpe pulote barla por kacheleng sungpik an pinji jongpon mi towar sen gravel thokpon lo sita non malomar ve masap ke jang pensi towar ke waga khurung thekpon long lasi puthot hawar cherok togara datum barla nang niliaku unan akungkung side drain lapen langroya thak kalwart ke den pon papra ponjia phansi chuningri pedopon Pinpur pon me Koilamati mission tiniali lapen Lukhiram rong phara rong an kilometer cap mate krihini an baksi duji sita PWD road division asai ki contractor mate engineer atum ke pangkria jok barla nang lelia ko pen towar khurung nang man bomlo lapen towar ka khurung ajok hithi rui pen dipu an ka cheleng hemkonglong mate bas sita ka cheleng pon ington pon nang koklo
Lasi puthot hawarara 365 News India klampen towar misen kaselam paprapon jiaphan juningri pedopon. Nilipen Mosasteron 365 News India. UDYDC klembang phulapen riso ejang atum chelang si rong rup towar cheselampon. Duarbaguri constituency ke parlo Upper Dehuri Singnar arong lapen tebok terai arong asor lapen UDYDC mate Upper Dehuri Youth Development Committee atum sarkar pen towar ke selampon chonghong dorsi amina atum angbong tangka chirungsi towar ke wak arlong sang lapen towar ari ingnam ke panpon misen ke chelengpon awar sai aphan aduntu UDYDC amai phu McDonald rongpi pen non ke dobom MAC ke lang ke pangkrepon ajok ningduk pen lapuson ke lang ke pangkre ke pangdon ke pawe deji aphan chuningri pedopon Duarbaguri pen Amos Ingti 365 News India Organization Conclave asong pen karlitang sumila ronghang pi ahem humri damsi sang bosta hini la pen tangka suri ingko ra phokera pajirdam ke damtang Jangmipo niphai ingko ra hini arni karlitang sumila ronghang pi aphan apran karmoder ajok ongdung atum adim aklong paledam renti lason si Organization Conclave asong ahin penta karlitang sumila ronghang pi asar bura atum along humri damsi sang bosta hini la pen tangka suri ingko ra phokera pajirtekang Organization Conclave Chief Convener Bidya Singh Rongpi, Convener Mohajon Kro, Convener Edward Inghi, Convener Anandaram Be, Samson Rongpi, Agustin Phangcho, Lapen Nongthang Ingtiatum Chetongdun, Lapen Sumila Ronghang Pi aphan apap awi pin pen apran karmudet aputhak sodakang saikilong jiaphan chethan chimumpon lapen adai kido atum aphan kokthat piwek nangji pusi Organization Conclave pen hangpon, Lapen kang sailong litike, kachisong ji along arjap thipji pusi Organization Conclave Chief Convener Bidya Singh Rongpi pen lamchak chipi tekang. Staff reporter Deborah Kathar 365 News India. Kebang bangke alang litum han kachinsu ajok alang tum arjulong lokpen emekri nonanta ke kreng kredet ajok ningduk ningka ciru bang putinta ciru replo aso ningduk apa nilitum aso kachinsu ang thek labang so kachinsu akerap labang so akachinsu ang thek kipi ponji nilitum long thang ta bedalo te boy phise tame nilitum ben methang ben kidu ula poe kali sa nilitum bang along tame kirung gerek ke hang gerek dukan pendang lok bojar dukan pendang lok ke thegi ding tu pendang lok ko an ba bang kwan ma laso bongso sumila rong hang pi phan kangkhon ga jinso thek atuman labangso hikiar du libe same ala nilitum ke hang pi kirung gerek pi labangso kirung gerek a pharma nilitum ke wan pi do lasi non nilitum alang litum kichu na phan same kasik sak do kok ta haipu ke matha ponajok nilitum sang sita me nilitum bekni wan pilo lape nilitum tangka pusita me nilitum pen suri ingkoi ra pho atangka alang litum phan wan pi panong pi si nilitum pen pajirji pusi pini alang litum athengno la bongso sumila rong hangpi apia pola pen a bongso mar atuma thengno si nilitum pajir ponpo lapen alang litum asu ilituma bongso sumila rong hangpi kithi lot alert labangso alert ki hui dun thuji aphan ilitum Organization Conclave pen sitame alang litum aphet pini chorkali kebang jilang ajak ring clear ni aphan sitame nilitum arja ponji pusi pini nilitum media thengno along ne pangdak ponlo lapen nilitum lamchak tibi ponlo Karbi Anglong par omplop arta ki jum hek karlitang sumila ronghang piaphan reng ak mege kai ponchok pen apran ken deta jok ningduk si Jangmipo ni phaing koira trokarni AJYCP Karbi Anglong aru maipu jitu pukon ari sang huwa tumaphan boitha langso phoksong along karlitang sumila ronghang pia hem an pali damsi kisung ke boy abirta en damsi kerapa jerte kang lapen apia po tumaphan ningpa thete kang aduntu maipu pukon pen karlitang sumila ronghang pia po phan ahok pelakang sai kelong ponjia phan ka che song along cherap chetu dunji lapen adai ke dove ka bang phwa tuma phan insai pon pitik alang ni tuma song AJYCP penta che song pon bomji mate che song dun bomji puta aning pa thete kang যদি আমি সাইলন সরকারে যদি ব্যৱস্থাপনা খিনি যদি staff reporter Ajit Gogoi 365 News India ৰাইজৰ সহযোগত গণতান্ত্ৰিক Karlitang sumila ronghang piaphan langhin adorso poisa inti arong along ta chikimo asai dengpon Langhin constituency ke parlopon langhin adorso poisa inti arong along
Karlitang Sumila Ronghang Piaphan Chomrong Me Chomrong So Along Ke Parap Tunjiaphan Jangmatik APEYC Chundang April Sontok Bilapen APEYC Amaipu Mideson Teron Atum Pencepatir Piponsi Chikimo Asai Dengpon Kidamtang Jangmipo niphai inkora hini ani Roha along ke do Prokas Borthakur lapen Nayan Borthakur atum inut ningkan krikethom a osopi Karlitang Sumila Ronghang Piaphan Chulang Rem Det pen Mekai Chok pen Apran Amudet aputhak langhin ador so poisa inki arong Riso ejang mate yu datum chingrum petsi niphai inkora troksi anikang sampor phai phora achitim apor malom Karlitang Sumila Ronghang Piaphan akarjong chomrong me chomrong so along ke pale dunji aphan milur kaiponsi minute isi apor chikimopon Lapen poisa inti arong angkang an armu chejeng ponsi Karlitang Sumila Ronghang Piaphan apran karmut ason thotsi Prokas Borthakur lapen Nayan Moni Borthakur atum aphan kokthat pinangji pu hangtaram pon pusi phirangki Mizoram hanse pen birta nang pale Samilang so pen Mizoram hanse 365 News India Anti-Corruption Youth Power of Assam Nilip Aropen Karlitang Sumila Ronghang Piaphan apran karmut atum aphan kokthat pivek nangji pusi ke hangpon Jangmipo niphai inquire troksi arani anerlo porphai kreisira achitim apor malom Anti-Corruption Youth Power of Assam Nilip aro atum silonijan ahithi along chingrum si Karlitang Sumila Ronghang Piaphan ningduk chipi ponsi labangso asai along sodak pen adai kedo abang phu atum aphan kokthat pipon lab nangji pusi sarkar aphan gehang pedopon lapen Karlitang Sumila Ronghang Piaphan ahem ke chubi pon Prokas Borthakur lapen asopo Nayan Jyoti Borthakur atum akereng amat mekai pon chok pasek pon hak Anpin kachineki nitum ningduk pik anlopu Anti-Corruption Youth Power of Assam Nilip aro amaipu binuteron ahin pen pherangki athengno pangdakpon Nilipen Moses Teron cherap chitodun bang bord pothar pen jotno singbe 365 News India Hongkram ariso ejang atum roha alam ki aputhak ahokpet lapen kiso dakang sai ke pedoji aphan ke hangpon Kidamtang Jangmipo niphai inkoi rahini arni Nogong district ke palo roha arong along edon Prokas Borthakur ahem along ilitum angjir Karlitang Sumila Ronghang pi loke charli dunji aphan pura api apo abong amumar pen chenglok adon arab cheo tekangsi hempen ke charli dunji aphan Borthakur ahem dodun pet charli dunlo Bonsita kopai kilang no ajok alang phan apran armudet si abang arpu mekai choklo lasi bangso aputhak pin rempon lo lapen ahok pet sodak pen ingsai nangji pusi veskar bianglong Hongkram arong arat Longki rongpi borsing teron kontok bilapen riso ejang atum ahin pachinipon Aduntu Karlitang Sumila Ronghang pi akarjong sining rengme ke parap longji aphan pura milur kaipen anam adom pipon dongkamukam pen Kelvin Terang 365 News India Akang sai long letik ke ilitum chesong bom nangji lapen ilitum arjap thipsi ilitum chesong wer nangji lapen chesong vek nangji pusi nili hin pen chung ri kangtung lasi latak pinung wechi tong rapet korte ingjir lapen jirpu jirpi dans tame ilitum ansu se alangli ilitum songjir Karlitang Sumila Ronghang pi alangli tan apran armudet apot ilitum ahok perakang sailong letike ilitum ingtonang ne lapen chesong bom nangji lapen chesong wek lona lapen ilitum arjap thible dolona we want justice we want justice Kedamtang niphai inkoi rahini Jangmipo chiklo roha long kedo Prokas Borthakur lapen Nayan Muni Borthakur atum Ido ningkan krihini anim sopi Karlitang Sumila Ronghang Piaphan chulang rem det pen mekai chok pen apran armudet aputhak APHLC laichan KSA samilang so branch atum chingrum pet pen chepatir pi ponsi niphai inkoi ra troksi ar nikang sampor phai phora chitim apor Karlitang Sumila Ronghang Piaphan chomrong me chomrong solong kapirap dunjia milur kaipon lapen mini disi apor chikimopon lapen samilang so hithiang kang an armu chejeng ponsi Karlitang Sumila Ronghang Piaphan apran karmut ason thotsi Prokas Borthakur lapen Nayan Muni Borthakur atumaphan kokthat pinangji lapen nitum kachesong ington tepu ase ke thepen hang ponsi kachesong asai dengpon Samilang sopen Mizoram hanse 365 News India Pinia abirta kalapuan sekang ton iglo ajo keme kardong